Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Milli telekanalının efirinde haberler hafta informasyon programması dikkatınızda havale edilir. Stüdyada men Fadime Seyitman çalışam. Bu haftanın en mühim ve gerekli haberleri haqda bizim muhabirlerimiz tarif eder. Bugün programımızda. Kırım delegatsiyası Lehistan'da OBSE halkara meydanında çıkışta bulundu. Vatandaşlarımız derviza Kuz bayramını kaydettiler. 36 yanı saylanğan Kırım Tatar mebusları Yedinay Rossiya firqanın tarafdarları oldular. Seyitler rayonunda yaşayan 4 kurunda çok beklenilgen meskennin sahibi oldu. Bu ve diğer haberlerini bizim yayınımızda seyir etiniz. Malumat kamaçavı bozuldu. Kırımlılar Varşava şehrinde OBSE toplaşuvunda çıkışta bulundular. Kırım cemaatçıları birlikte anda bizim televizyon takımımızda bulundu. Bu haqda Lehistan'da bulungan muhabirimiz Ayşe Şulakova maxsus reportaj hazırladı. Russiyada yasak etilgen Kırım Tatar Meclisinin lideri Rifat Чубаров Варшавада OBSE toplaşuvunda eminlikten adımlay. Вы думаете возвращаться в Крым? Вам же отменили запрет уже. Вы же знаете прекрасно о том, что я нахожусь под арестом заочным, и вы работаете не на... Чубаров Kırım hakkında akıgattan uzak olğanlarının çok laf etti. Plenar toplaşımındaki çıkışı için güçlerini toplay galiba. Rusiyeli Kırım'da Kırım Tatarlar nasıl yaramı yaşaganları hakkında tarif etmeye niyet etedir. Где ваша обещанная автономия для крымских татар? Рифат Бей, а еще вопрос. Как вы прокомментируете ситуацию с отменой комитета? Какое будущее ожидает Меджлис? Рифат Бей. Ukrayna'da Kırım Tatar muhtariyeti ne vakit olacak? Meclisin geleceği nasıl? Bu salerge cevap eşitmedik. Endi Ukrayna'nın ikinci prezidenti vatandan uzak yaşayan vatanperverlerinin komandasını çete kaldıra. Geçenleri Vladimir Zelenskiy Kırım Tatarlarının hak hukukları boyunca ve umumen aparatının vekileti şahısı vazifesini lağu etmeye karar aldı. Pançubarov'un nasıl gelecek beklegini hakkında özünüz düşününüz. Я стоял сзади господина Чубарова. У него возникли очевидные проблемы с прохождением записи на выступление. И только при поддержке дипломатического корпуса Украины, насколько я понимаю, ему удалось вырвать у организаторов форума право на слово. Bugün OBSE teşkilatının plenar toplaşıvı milli azlıklarının hak hukuklarına riayet etilüvüne bağışlana. 4 adamdan teşkil olungan ikinci Kırım heyeti tedbirde iştirak etmek için yetip geldi. Bu Kırım sakinleri hiç bir manyasız Евросоюз территориясына kelebilgeninin nümunesidir. Международная площадка восприняла очень хорошо и было много одобрительных кивков. Я обратила внимание в процессе своего выступления. То есть действительно коллеги нас поддерживают. Конечно же, со стороны Украины были фырканья различные, да, недовольство, не без этого. Ukrayna tarafı Kırım sakinleri dünya cemaatına hakikatını yetkizmesinler deyip çeşit ayın oyunlar uydurdu. Hatta cilalı bültenler ve risaleler işletildi. Olar sanki Kırım'da sakinler sıkıştırılğanı hakkında malumat beriyken. Ukrayna devletinin nevbedeki sımırışı. Elbette garbi kuratorlar kırışkeni korunye. Hem de para ayamaganlar. Neşir pahalı olğanı birden korunye. Kırım Müslümanları muftisinin muavini Esadullah Bayırov boş kolunun kelmedi. O Kırım Mühendislik ve Pedagogika Üniversitetinin ve muftiligimizin faaliyeti hakkında risaleler getirdi. Bizim ideyni oponentlerimizin de көргеніңізде документтері бар. Onun için biz de öz görüşümüzü, öz pozisyamızı bunda gösterecek şekilde. Ukrayna cemaatçıları arasında akıllı adamlar da var idi. Irina Berezhnaya adını Siyaset ve İçtimai Koruf Ukrayna İnstitutu'nun müdiri Yelena Berezhnaya ne için hiçbir halkara institut Kırım teritoriyasında monitoring geçirmegeninde açıklana. O bildirgenine göre provokasya olsa Kırım sakinlerini hem çıkışlarda hem de hukuk korçalayıcı taraf olarak kol tutacak. Нельзя делать доклады, исходя из тех материалов, которые предоставляет Украина. Международные институции должны быть в Крыму. Они должны общаться с людьми, как многие, я знаю, депутаты Чехии, депутаты Бундестага, многие депутаты Европарламента предыдущего созыва. И все они сделали очень позитивные результаты о том, что никаких ущемлений прав там нет. И тем более крымско-татарского населения. Им предоставлены те права, которые не были, когда Крым находился на территории Украины. Hatırlatamız, insan hak hukukları boyunca 2 haftalık OBSE toplaşıvı Lehistan'ın
пайтахтында кече. Бу ел конференцияға Кырымдан ондан зияде адам келді. Бу күтлеви малюмат васталарының векилері дини эрбаплар ве жиматчылар. Бірінші эйет Украина тарафындан япылған провокацияларға раст келді. Кырым журналистлеріне АТР телеканалының нутух уджумлары олды. ОБСЕде Украинаның ресми векилері ise кырымлыларға сөз бермеңіз деп талап еттілер. Я не слышу ваших выступлений в Крыму. Почему я их не вижу, не слышу? Почему крымчане, в том числе крымские татары, не смотрят вас? Они смотрят Милет, они смотрят Первый Крымский. Милет телеканалының баш мудирі Эрвин Мусаевның чықышы огунде Марузаның вақытыны 3 даққадан 2 даққаға же эксілтілер. В отличие от наших украинских коллег, наш контент не направлен на оскорбление других государств и не направлен на межнациональное и межрелигиозное разногласия. Dünya meydanında çıkışta bulungan son Kırım heyeti Varşavadaki Sovet askerlerinin kabristanına yol aldılar. Anda olar Lehistan azat edilüğünde elak olganlar Sovet askerleri abidesine çiçekler koydular. Sonra andan vatandaşlarımızın Kırım bayrağı ve gerbi konunyan hayırladılar. Крым, Россия, навсегда! ОБСЕ топлашуында iş sessiyalarından son Kırım heyeti Kırım tatarlarının keçmişi ve geleceği mevzusuna bağışlanған төгерек masa keçirdi. Mında Kırımdaki real vaziyet hakkında malumat bilmege, bu haqta subet etmege istegenler toplandı. Ukrayna tarafının provokatörleri da oldu elbet. Заткнитесь, пожалуйста. Оппонентның айтмаға сөздері қалмаған son ақаретlerге geçti. Bu Ukrayn hukuk korçalayıcılarının sevimli taktikasıdır. Вы циничные ублюдки, господа. Было очень смешно смотреть за теми украинскими провокаторами, которые попытались сегодня высказать свою глубоко личную точку зрения. Естественно, не смогли этого сделать и, раздуваясь от злости, причем мы то же самое видели и на дневной секции. Ничего не получается. Мы видим, что мировое сообщество склоняется все-таки в сторону правды. Tedbirde yarımadada sakinlerinin 5 yıllık yaşayışını müzakere ettiler. Hem de gelecekte planlar ve irişmeler hakkında tarif ettiler. Безусловно, приезд крымчан – это позитивное явление. Мы тоже со своей стороны требуем постоянно от руководства ОБСЕ, от БДИПЧа, Бюро по демократическим институтам и правам человека, чтобы были созданы все условия для недискриминационного участия представителей гражданского общества в подобных мероприятиях. Kırım hakkında tarif etmek için Türkiye'nin Kırım Tatar Medeni Teşkilatları Federasyasının reisi Universel de kelip yetti. O yarımadada sık buluna ve Kırım'da ne olayatkanı yaxşı bile. Ukrayna döneminde bir oyalama dönemiydi. Ukrayna Kırım Tatarlarını oyalamak için bir Kırım Tatar Milli Meclisi adında bir organ yarattı. Gayri resmi bu organ Ukrayna döneminde Kırım Tatarlarını oyaladı ve Kırım Tatarlarının sorunlarını çözmedi ve bugünlere kadar taşındı. Tөгерек masa bu açık tedbir bu yerde Kırım dostları çokça oldu. Yarımada bugün milletler ara ve konfessiyalar ara muhabbetligi ve barışlığının nümunesidir. Наша позиция была крепка. Сайд-эвент ее еще раз закрепил. Очень много людей было на мероприятии, что меня обрадовало. Очень много друзей Крыма, соответственно, которым не безразлична судьба Крыма. И это нас очень радует. İş ziyaretinin sonunda Kırım'daki milli medeni muhtariyetlerinin yolbaşçıları milli azlıklar işleri boyunca OBSE teşkilatının yukarı komisarına müracaat yazdılar ve onu yarımadağa davet ettiler. OBSE toplaşımında iştirak etken Kırımlıların sayısı yıl-yıldan arta. Demek Kırım hakkında bilmege isteyler, Kırım hakkında eşitmege isteyler ve Kırım tarafdarları da ziyade çoklaşa. Ayşe Şulakova, Edem İsmailov, Millet için Lehistan'dan. Kırım yolbaşçısı Semereli akimiyet ve yerli organlarını şekillendirip başladı. Bu haqta Sergey Aksyonov o'zining ijtimoiy ağlarında yazdı. O vezirler ve munisipalitetler yolbaşçıları namzetlerinin şahsen kuruşu. Keçken saylavlardan soң Cumhuriyette EPS hakimiyet organları denişi, yanı ziyadece semereli idare etuf modeli tizili. Bizim vazifemiz şubeli reputaciyası olgan, ama hakimiyet organlarında yer almağa istegenler için filtr yaratmaktır. Yangi seçilgen mebuslar Единая Россия firqasına kirmek için arizalар yazdılar. Bu munisipal teşkilatlarının 36 azasıdır. Olar episi Kırım Tatarlar. Şimdilik olar tarafdar sayla, lakin yarım yıldan son bu adamlar hakimiyet firqasının azaları olabilecekler. Yangi seçilgen mebuslarının bizde muhbirlerimiz konuştu.
Аким Аблякимов Бахчисарай районының Заланкой қасабасының яны мебусы. Кечкен сайлауларда 35% рей топлады. ШМДО Единая Россия фирқасына кірмек үшін ариза яза. Это единственный вариант для крымских татар наконец-то вот идти в контексте общей политики и наконец-то быть не в оппозиции, а быть рядом, быть с властью, чтобы власть нас слышала, и наконец-то, чтобы действительно наши проблемы вот решались. И Шкурлага, они уже начали вот решаться, уже много что вот делается в российском вот Крыму, но все равно еще очень-очень много вот работы. Қырымның чешет көшелерінден 36 Қырым татар мебусы. Сайлауларда олар өз намзетіні теклиф еткенлері кібі кечтілер. Бүгін оларны эпсіні Единая Россия, яғни Акимет ве Қырымылар ишанч бүлдірген фирқасына кірмек істегі бірлештіре. Наш участок получил 49%. 30% пришли крымских татар на наш участок. Показатель, я думаю, по Крыму достаточно неплохой. Фирқаға яна векілер кірген күні Девлет Милетлер ара комитетінің рейбірлері, мемуретлер елбашчыларының муавинлері ве жематчылар иштирак еттілер. Олар кележекте берабер олып семерелі çalışmaға умыт еткенлеріні білдірділер. Я думаю, что от работы этих депутатов избранных, от работы тех людей, которые завтра войдут в исполнительную власть, будет зависеть, какой будет результат через 5 лет. Если их работа будет успешная, активная, напористая, то и следующие выборы будут считаться как состоявшимися, потому что мы должны прибавить в количестве 100%. Devlet Duma мебусы Руслан Балбек'нің айтқанына көре 5 ел içinde ailenin siyasi hareketi arttı. Rusya Federasyası'nın президентini seçkende 10.000'ge kadar Kırım Tatarı iştirak etti. Şimdi onlarca vatandaşlarımız firqaga kireler. İnsanlar devlet işinden çetlenmeler, aksine bu sahada iştirak etmege isteyler. Мы впервые действительно идем вот так вот массово, активно с партией власти рука об руку. Эти сильные люди, которые без партийной поддержки сумели заручиться голосами не только крымских татар. Вот есть такие населенные пункты, когда самовыдвиженцы при, допустим, численности крымских татар до 10% получили максимальный результат. Это, по сути дела, говорит о том, что люди выбирали их не потому, что они имеют какую-то национальность, какие-то особенности, а то, что они могут эффективными быть, полезными для общества. И, естественно, вот этот вот наднациональный подтекст наших представителей позволяет говорить, что мы сегодня выходим совершенно на новый уровень. Yarım yıldan son yana seçilgen mebuslar Memuriyet firqasının resmi vekilleri olacaklar. Naciye Исаева, Ayşe Şılakova, Vitaliy Golubov, Millet için. Seyitli rayonunda 4 Qoronta şahsi meskeninin anahtarlarını elde ettiler. Bu işte olarga Devlet Milletler Ara Komiteti yardım etti. Tantanalı taqdirlenuvde bizim muhbirlerimiz de bulundu. Зарема Бекирова квартирасының қапысына ача. Мескеннің Джумхури абаданлаштырылу в Русияда ичтимаи медени инкишаф программасы черчевесінде elde etті. Квартира хорошая, уютная. Так как мы с дочерью вдвоем, я думаю, нам этого будет достаточно. Как можно быстрее мы уже должны сюда въехать и жить уже в собственном жилье. 10 yıldan ziyade kızını yalnız ozu terbiyelegen kadın kiraga kvartira tutup yaşadı. Mesken aluf nefbetine tap Ukrayna devrinde turgan edi. 2018 senesi aprel ayında Seyitli rayonunun memuriyeti gelecek yılda kvartira berileceği hakkında haber etti. Mesken ayrılganda vatandaşların istekleri nazarga alına. Çoğusılar ev almaga isteyler. Onun büyüklüğü Qoronta azaları sayısına bağlı. Bir adamga 18 kvadrat metreden aşmay. Выдача жилья осуществляется в соответствии с очередностью по дате постановки на учет. Но при этом есть отдельные категории граждан, которые это одинокие мамы, чернобыльцы, инвалиды, которые имеют первоочередное право. Ev anahtarları Seyitli rayonunun Çuçak koyunun sakinine berildi. Onun evi kazayı aldı. 56 kvadrat metrlik yanı ev Seyitler kasabasında yerleşi. 2000 года я стояла на квартирном учете. И сегодня, наконец-то, я дождалась этого момента. Я очень рада. Спасибо всем за все. Бүгінгі күнде Seyitler rayonunda 9000'ge yakın Kırım Tatarı yaşamakta. Bu ailenin umumi sayısından 18%'dır. Получили ключи от 4 домов и квартир жителям Нижегородского района. Всего с момента перехода Крыма в состав Российской Федерации это уже 21 дом или квартира,
который по программе мы вручили в течение 5 лет. Бу вакыт дәвамында Җумһури бюджеттен карарнен 32 миллион рублей айрылды. Султания Истакаева, Севиля Меметова, Герай Абдуллаев, Милләт өчен. Yok olған Қырым көйлерінің адларыны соқақларға бермелі. Чоқурча Эккі қасабасының сәкенлері 10 жылдан берлі яшаған соқақларының адларыны деңіштірмеге істейлер. Бұ адлар бір ел эверісі шер шурасының сессиясында қабыл етілді. Бұ меселенен Чоқурча сәкенлері Девлет Миллетлер ара комитетінде мұражат еттілер. Мевзуны Эльмас Аблакимова девам ете. Адларын не учен? Хаят, нормальная жизнь. Все, насихат, это наставление. Чоқурча койны мерkezінде екі ерлі сакен соқақларының адларını музакире етелер. Шымды бұ әркезге белі умуми меселе. Bizim haberimizde yok. Все жили на тех улицах. Иркутская, Томская, Костромская бір ел әвелсі Ахмежит шер шурасының топлашымында соқақларға бойле адлар сечілді. Адей топонимлер, амма олар қасаба яда Жұмхуриятымыз тарихинен ичде бағлы дегіл. Ерлі сакенлер Қырымда yok olған көйлерінің адларыны эбеделештірмеге истер еділер. Мисал үшін Қарасув базар районында Молабай койы күбі. Улы ватан женкі вақтында бұ койны немселер яққан еділер. Мы, живя здесь на этом районе, так проснувшись в один день прекрасно, мы узнали, что мы, оказывается, живем на улице Иркутска, Астраханская, Костромская и так далее. Чоқурча екі Ахмежит районында 500 участкалық мескен массив. Қасаба 10 ел әвелсі пейда олған еді. Проблема в том, что поселок достаточно новый, еще не создан орган самоорганизации населения, и данный вопрос, люди не проявили должную инициативу и были названы улицы названиями городов-субъектов Российской Федерации. То есть это распространенная практика. Шымды ерлі сакенлер соқақ адларына денештірмеге ниет етелер. Бұның үшін олар харита схемасына азырладылар. Весіқада 11 соқақ үшін яны аз сечілді. Бұл меселені Девлет Миллетлер ара комитетінің рейсі Ленур Абдураманов өз незаретіне алды. В ближайшее время, в течение октября месяца, мы данный вопрос решим. Это станет основанием после наименования улиц, создания ТОСа в данном микрорайоне, что, конечно же, в дальнейшем позволит улучшить и более качественно наладить взаимодействие между органами муниципальной, а также органами исполнительной власти с нашим комитетом. Шымды ерлі сакенлер весіқаларына азырлайлар. Бұл топлашу протоколы ВР бір яны топенимге анлатма олмалы. Sonra қағытларына Ахмежит мемориятіне yollayacaklar. Яны адлар қойылуы ақында қарар Ахмежит шер шурасының яқын сессиясында шығарылacak. Нәжейсәвел, Масаблакимова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. 500-ден зияды адам Қырым татарларының Дервиза байрамының қайдетті. Тантана Ахмежит районының Сарабус қасабасында ерлешкен футбол мейданында олып кешті. Мында тешкіл етілген концертте 40 милли коллектив иштирак етті. Мевзуның девамы Левхамызда. Қырым татарларының Дервиза байрамыны вокал ойын ансамблі ача. Бұ айны ат ташыған медениет ве санат фестивалінің ғалиплерідір. Бүгін региональ конкурсының нәтижелері шығарыла. Балаларымыз келді ве бүгін бізді эпіміздің қуанға жақлар. Біз еменміз, бөлі байрамлар керек, бөлі байрамлар эпіміздің бірлештіге ве балалар ве ана-бабалар бірлік бергілікте. Дервиза байрамы берекет жиылу байрамыдыр. Бүкін көзлік ішлер башланғаныны тімсал еті. Қыдырлес, ескі Османлы топрақтарда бұтын мертлерде қаршылана. Наврез байрамы бұтын түрк ислам дүниясында қаршылана. Ораза байрамы, Құрбан байрамы бұтын мұсылман дүниясында қаршылана. Ама Дервиза байрамы ол біздің қырымдатар байрамыдыр. Ярым адамызда байрамны енді 5 жылдан берлі көзлік геже күндіз тәңлігі күні қайды тейлер. Тантаналы тәдбірлер милетлер ара муабетлігіні пекіте ве Қырым татар халқының өзгүнлігіні сақлай. Самый важный смысл данного праздника, как и Хадерлеза, это объединительный, то есть стать ближе друг к другу. Еще раз с праздником всех, пусть улыбки родных и близких освещают каждый дом. Харлоусон. Бүтін күн девамында байрам мұсафірлеріні Қырым татар эстрадасының иджрачылары қувандырды. Келечек елі Дервиза фестиваліні да Азияда екені шуретте қайд етмеге планлаштыралар. Тешкілетчілар концертте иштирак етмеге істеген иджади коллективлеріні давет етелер. Султания Истакаева, Диана Бекмамбетова, Аким Бекиров, Миллет үшін.
Ялтада 4-нче кересі Евразийский мост адлы фестиваль олып кечті. Қызыл келемге халқара артистлер ве режиссерлар чықты. Тедбір 4 күн девам етті. Программаға дүния киноленталарының тақдымнамесі ижади көрушевлер, мастер-класслар ве ғалиплер мүкафатлануы кирді. Йылдызларыны бірінші күні насыл қаршылығанлары қында невбеттіке Левхамыз. 5 даққалық азырлық çalışқан камералар ве журналистлерінің өткір сөаллері. Қызыл кілемде Русияде белі театр ве кино артистлері. Бірінші олара Русия халық артисты Виктор Мерешко чықа. Чем отличается этот фестиваль от предыдущих? В чем его изюминка? Изюминка в том, что это, во-первых, в Ялте, во-вторых, в Крыму, во-вторых, он международный кинофестиваль. В Крыму очень много фестивалей, но наш фестиваль особый. Бұл есе фестивальның чоқ бекленілген жюри азалары Дюльбер Алла Кабу ве харизматик Кирилл Плетнев. Бүгін олардың вазифесі енгіл-дегіл. Дүния кино әлемінде ең яқшыларны сечмек кереклер. Было бы нам очень интересно, мы как национальный канал, чтобы вы режиссировали один из наших фильмов, непосредственно связанный с крымскими татарами. Не возникала никогда такая идея? Вы знаете, я всегда отталкиваюсь от материала. Если это будет интересный материал и мне он понравится, зацепит меня, то я с большим удовольствием. Сегодня вы член жюри, правильно? Да. Как настроение, как Крым? Расскажите, пожалуйста. Слушайте, я спал 5 часов, потом был перелет, заселение в гостиницу, все это. Я пока еще ничего не понимаю, сейчас только вот так чуть-чуть в себя пришел. На кинофестиваль впервые приехали в Крым? На этот? Да, впервые. Евразийский мост фестивалі Ялтада 4-нче кересі кечіріле мақсат Евразия физасында Крым кинематографыны ғайрыдан тіклемек ве рахбетлештірмектір. В этом году приехали 14 стран со всех континентов земного шара. Привезли очень интересные картины. Фильм «Открытие», текст. Это самый скандальный фильм этого года вообще в России. Я думаю, что будет очень интересно. Баш рольны ижра еткен актер Александр Петров тариф еткені кебі бөле сюжет Русияде 15 жылдан зияде олмады. Фильм по очень хорошему материалу снят. Дмитрий Глуховский, большой русский автор, который совершенно очевидно станет впоследствии классиком, наверное. Но мы его не подвели. Уважаемые дамы и господа, начинается торжественная церемония открытия 4-го Ялтинского международного кинофестиваля «Евразийский мост». Фестивальның тантаналы қысмында театр ве кино актері Марат Башаров ве телевизион алып барыжы Жанна Эпле болындылар. Гуманизма, мира и дружбы между творчеством и народами евроазиатского пространства. Эбелкі йыллары олғаны кебі Евразийский мост фестивалінде екі конкурс кешірілді. Бұ ойын ве весиқалы кино. Мында бұтын дүнияның кинолары көрсетілді. Ильхам Бережи режиссер Никита Михалков олды. Я очень рад, что Алина в этом смысле настоящий инициатор и, так сказать, человек, который пишет фестиваль. Я думаю, что в ее руках он будет вести и развивать. Ну, конечно, как Виктор Иванович Мелешко, который очень ревнует, что я стою рядом с ним, конечно, красавец. Тедбір 4 күн девам етежек. Бұл вақыт девамында матбуат конференциялары, ижади көрушевлер, ачық авада фильмлер нумайыш yapılacak. Ве әлбетте тедбірнің ең парлақ қысымы киноленталар белгіленуі өткерілежек. Султания Истакаева, Севиля Меметова, Виталий Голубев, Миллет үшін. 20-ден зияде бала Крым татар тілінде оқылған ширлер конкурсында иштирак етті. Тедбір Белая 5 микрорайонның Джамисы янындаки илім чоқырағы мерkezінде бірінші сефер өткерілді. Конкурста 3-тен 12 яшқа же балалар қатнашты. Олар ezberden насыл ширлер оқуғанлары ақында біздің мұхбирлеріміз девам еті. Конкурс иштиракчылары өз ерлеріне отырдылар. Оларның бірі Крым татар тілінде ширлер ezberledi. Біріншілер сырасында залының мерkezіне 5 яшлы Зубедей чықа. О анасына ярдым еткен ақта тариф ете. Бекер есе біздің халқымыз ве ватанымыз ақында шиыр сечті. 4 яшлы селем мында оқу меркезі açılғанындан берлі, яғни 1 ел девамында қатнай. Оғланчықның анасы қызчығы біраз оскен сон, ағасына мұтлақа қошылacağını айта. Hocalarımızға çok sağ olunuz. Bizim balacıkların öğrenirler. Her vakit kelemiz mında.
Баларынан чоқысы Белая Беш қасабасындаки оқув мерkezінің кенже группасына қатнай. Елім чоқрағына балар eraтлық күнлері келелер. Олар ана тілімізні тек учай үгренелер. Bazıları ana tilinde pek yaxşı laf etmeyler ama tırışalar ve istekleri tek çok. Ширлер конкурсында балалар Қырым татар тілінде doğru телафузны нумайыш етелер. Оларның муафақетлеріне жюри азалары қимет кесе. Қуандық балаларын айтып бергенлеріне шындай тіллері қатып айлана өзіміздің тілімізде татарча яқшы айталар, яқшы ezberliler. Конкурсның соңында баларға татлылықлар софрасы донатылды. Эпсі штиракчыларны медалер ве фахри ярлықларнен мүкафатладылар. Илим чоқрағында Ширлер конкурсы ilk кечералды. Тетбірде Белая Беш қасыбасынан 20-ден зияде качык сакина иштирак етті. Меркезнің реберлері невбетеки ярыш эледен зияде баланы топлай жағында Эмин, Фатиме Сейдаметова, Ирвин Эмиралиев, Миллет үчүн. Не сув, не газ, не диван на хане бар. Даими дымлылық себебінден диварлар куфлене. Қарасулбазар районының көпірлі койынды чоқ балалы айле бойле мушкул вазиетте умыр кечірмеге мечбур. Азаматовларның 8 баласы бар. Олар девлеттен ижбір ярдым алмайлар. Бойле вазиетке айле не себептен ұғрағаны ақында бізім левхамыз. Дивар қағытлары ертық, мебель, ескі, евде не сов, не газ, не де ванна удасы бар. Ер-ерде дымлық. Азаматовлар қорантасы енді 16 елдан берле бойле шарайтлерде яшай. 8 детей у них в семье. Никаких условий у них нет. Ни бани, ни унитаза, ничего у них нету. Вот все дети спят в одной маленькой детской. Бу evге Азаматовлар қорантасы 2003 сенесі көчтелер. О вақыт ев фиятының тек ярысыны одеп олдылар. Қалған параларыны біраз вақыттан сон бермеге ниет еткен еділер. Ев сайыблері параларыны алғанынан Украинаға көчіп кетті. Ев ресмилештірілмеді. Қоранта азалары прописка оламадылар. Очень тяжело, конечно, когда нет условий, особенно это девочки. Мы надеемся, что у нас все изменится, как бы к лучшему, что помогут. Видят, как мы живем, в каких условиях. 8 баланын анасы Найли Азаматова ерлі акимиеттен дефаларжы ярдым сұрады. О кой шурасына мұраджат етті мебусын қабулына yazıldı. Adliyeji Tevfik Gafarов айтқанына көре ватандашларымыз арасында Азаматовлар қорантасының вазиетіне оғрағанлар çok еді. 90-нчы сенелері çok осы Қырым татарлар бойлы ев аңлашмамаларыны тізе еділер. Нотариусқа барып сатув алу ақында аңлашма имзаламақ еріне распискалар yazып қанунсыз пара бере еділер. В данной ситуации мы видим, что стороны, мало того, что они, во-первых, нарушили сам порядок заключения, то есть в данной ситуации была написана расписка, а вместо того договора купли-продажи, который должен был быть оформлен на нотариус и зарегистрирован на тот момент в БТИ. Мало того, что форма договора не соблюдена, плюс стороны там не исполнили свои обязательства, и, к сожалению, изначальное нарушение порядка заключения договора продажи дома или земли является основанием для последующего уже неисполнения сторонами тех обязательств, которые между ними имеются. Найли Азаматова буюк қорантасынен евсіз барқсыз қалажағында қорқып қасеведі. Біздің телевизион тағымыз ярдым сорап Devlet Milletler Ара комитетіне мұраджат етті. Яқын вақытта олар меселенің чезілу yollarını araştırmaға сөз берділер. Ни одной из программ они не подходят, которые сейчас проходят у нас в Государственном комитете. Я так думаю, что там силами предпринимателей будут оказана помощь. Но позже, я думаю, мы эту ситуацию изучим подробно и полный ответ дадим, я так думаю. Учке 4 odada 7 бала яшаймында олар юқылайлар, ойнайлар ве вазифелеріні япалар. Бу қорантаға енді чоқ елдан берлі волонтер Серан Керимов ярдым еті. Бу ел айле топлаган параларға евнің пенжерлеріні денаштырды. Ама бу пара етірлі дегіл. Карта реквизитлеріні сыз экранларынызда көресіңіз. Султания Стакаева, Севиля Меметова, Дмитрий Низовой, Миллет үчүн. Көпірлі көйде байрамында чоқ еллар девамында ilki сефер бекленілген көйдешлер ве тамыр сакинлер көрішуі олып кечті. Балалық достарының көрішмек насыл дойғылар бағышлағаны ақында Сабрия Алимова тариф етмеге азыр. Топлаганлар ескіден қалған жәмеде намаз қылдылар. Юзден зияде ватандашымыз топлашып тамырлары бұ ерден олған эжатларымызның қатарасыны дуанен аңдылар. Дуадан соң келгенлерні донатылған софралар, Қырым татар, түркі ве нағмелері шең ойынлар бекледі. Милли абалар көйнің бір көшесіне етіп байрам мұйтыны яратты.
Musafirler arasında Ko'pirli koyunda doğan Kurtvade Gafarova da oldu. Qartana endi 80 yaşını to'ldirdi. Balалық çağını ko'z o'gine ketirib, o'z xatirlarini biznen paylaşa. Babası çobanlık etkeni, anası tutun jiyğanı aqta tarifley. 1944 senesi Kurtvade bitta halkımızla beraber öz vatanından ayrıldı. Sürgünlük yılları başından geçirgen kıyınlıkları daima koz o'ginde dey. O vaxtda men son 54'te Dedondan çıkıp Şveni fabrikaga Emine Akın Babayeva Kakansi. Onda Fısuvaga bardım okumaga. Onu bitirgen son Şviye мастерица работала до 60-го года работала. Ақсақаллар арасында Нафи Ваапов da бар. Хартбабанын тамырлары да bu koyden, onun ejatları zengin insanlar olgan. Хартбаба tarif etkenine göre koyunun görünüşü dengişti. Ama halkımız arasında onun eski adı Ko'pirli koy saklanıp kaldı. Bu inşallah tarihimiz zengin. Buyakları tav. Gelir günü bu hepsi şiirlerini okurlar yerde boğalmaz. İnşallah ben işanam. Bu yerde son bir su çıkan, balçık. O zaman da Rusya aytkanda ne boğal? Kırım'dan çıkan bağım ben Üsküp'ten çıkan edim. Adamlar birbirine barıp kemege oyakka biyakka. Ural, Kral, biz Ural'a düşken edik. Taştan, bir parça ağaçtan, köprü yasaganlar özleri. Çok beklenilgen görüşüv bir-birini 50 yıl görmegen insanlarını bir yerde topladı. Herkes lezzetli pilav, tatlı yemişler aşağıdan son meydanğa çıkıp kaytarma töşedi. Tedbirnin teşkilatçısı Rasim Kerimov böyle görüşüvler yaxşı adetke çevrilgenini qayd etdi. Allah kısmet etse bu sonundagildir, eni illerde olmak gerek görüşüvler çokça. Umut etemen milletim sağ olup ne millet ne tilimiz bir şey saklap da çok görüşüvler bu bizim toprağımızda illerde daha çok olur görüşürler. Böyle kıbı görüşüvlerinin bayram muhiti insanlarga bir yıllık kuch beri. Endi vatandaşlarımız 2020 senesi toplaşıp görüşüv teşkil etmege niyet besleyler. Bu noktada yayınımız sonuna yettim. Men sizge hayırlı akşamlar ve evlerinizge daima tak iyi haberler kelgenini tileyim. Efirde görüşmek üzere, sağlıkla kalınız.